Patay na sige. Galit yun! Ya, 20. Apa? Sige. Oras tayo sa may magtatagiyaan, nagiging alas 6. Magtanong sa liwanag. Yan. Yan. Pinatan. Dito. Sampung bandar. Yeah. Yung binta namin na para ano. Bakit kaya kailangan tayo tawag? Hindi pa. Ha? 160, 180, 240. Magkano po dyan? 100. 100 lang. 200 ilan? 100 lang. Ilang kilo? Kailangan ah? Wala na. Panlulusog oh. Fresh. Bumili na po ako eh. Mas, kitsi.